bez imena ljudi iz odnosno iz toga Grubišinoga polja. Tako su rekli da je najveći dio njih došao od Grubišinoga polja. Je li vama poznato da u Grubišnom polju nikada nikakvih borbenih dejstava nije bilo? To sam kasnije čuo. Dakle, ti ljudi su brutalno proterani od strane hrvatske vojske i policije, a da se uopšte nisu pobunili protiv Tuđmanovog režima. Je li tako? Obavljate. Pošto sada dajete iskaz na javnoj sednici, a sve je to vrlo složeno. Gospodine Šešelj, možete nastaviti. Pošto ste živjeli u tom kraju, niste bili vezani samo za Hrtkovce. Kretali ste se i po drugim delovima Srema i po drugim delovima Vojvodine. Je li tako? Da. Da li vam je bilo očigledno da je veliki broj Srba iz Hrvatske pristigao ne samo u Hrtkovce, nego svuda po Vojvodini? Da, poznato mi je Novi Slam Kamen, zatim Golubinci, onda su bili u ovim stranama, Kukujevcima, Gibaču, dakle bilo je skoro u svakome mjestu u Vojvodini, u Srijemu, dragih izbjeglica. I bilo ih je nekoliko stotina hiljada, je li tako? Da, i najviše sam ih sreo u Srijemskoj Mitrovici, tu je bilo najviše, a onda u Rumi i po ostalim selima. Dobro. Dakle, rat još nije počeo, a ogroman broj izbjeglica je već u Srbiji. I šta ima prirodnije nego da ti izbjegli ljudi pokušaju sada da nađu nekoga s kim bi zamenili imovinu, da bi mogli koliko toliko normalno živjeti. Je li to jedna prirodna pojava u takvoj situaciji, kažete mi? Da, prirodna pojava i tu ste sasvim u pravu. Ja bi tako postupio i žalio bi. Pod uslovom da nema incidenata, je li tako? Svakako da nema incidenata. Dakle, ono što se dešavalo oko zamene imovine. Predsjedavajući sudija, samo trenutak. Gospodine svedoče, ukoliko sam dobro shvatio, jer tužilaštvo to pitanje nije obrađivalo, a sada to gospodin Šešelj ističe. Pre nego što su Hrvati napustili vaše područje, čini mi se da sam sada shvatio sledeće. Da su srpske izbeglice u velikom broju, govorimo o stotinama hiljada ljudi, pristikle u to područje u kojem ste vi naveli neka mesta. U hronološkom sledu zbivanja, da li su prvo pristigle srpske izbeglice, pa su potom otišli Hrvati, da li je takav bio redosled događaja? Prvo su došli srpske izbjeglice, no posle sam čuo da je jedno 6-7 obitelji hrvatske nacionalnosti otišlo tako u tom istom intervalu. Možda se susretali na putu, da su i oni od straha već krenuli, ali prvo su došli izbjeglice iz Hrvatske u Srbiju. Bien, donc, et ça... U redu, to je ušlo u zapisnik, dakle po vašem mišljenju srpske izbeglice su prve pristigle, a u pitanju su izbeglice iz Hrvatske. U redu, možemo da nastavimo. Sad te srpske izbeglice koje su ostavile svoju imovinu u Hrvatskoj, koji su prognani, traže na sve moguće načine neke Hrvate koji bi bili voljni da menjaju imovinu, jel tako? Da. Da li imate podatke koliko je razmenjeno imanja između prognanih Srba i Hrvata u Hrtkovcima od juna 1991. do 6. maja 1992. kad je bio miting Srpske radikalne stranke? Koliko je već imanja razmenjeno?
Gospodine Šešelj, to nije bio ni moj posao, ni se volim u tuđi posao uplitati. Ja nemam nikakvih saznanja ko je s kim mijenjao. Ta saznanja sam tek dobio u našem zajedničkom druženju od 95. 6. kad smo se družili Zagreb i ostalo. Onda smo jedni drugima iznosili sve te podatke kako i šta je. A ko je u to vrijeme s kim mijenjao, ja uopće nisam upućen niti znam. Dobro, ako nemate precizne podatke koliko je promijenjeno imovine, da li se slažete da je veliki broj imanja već bio razmijenjen u tom periodu? Prije vašega javnog nastupa u Hrtkovcima jest, bilo je. Hvala vam, to mi je veoma značajna informacija. Dakle, već je značajan broj imanja bio razmijenjen dok se ja nisam ni pojavio u Hrtkovcima. Da. Vama je poznato, pretpostavljam, da do mog dolaska 6. maja u Hrtkovcima uopšte nije postojala podružnica Srpske radikalne stranke, je li tako? Znam za onu postojeću vlast gospodina Miloševića, spominjali se SPO, su spominjali kao simpatizeri vaši tamo, a ko je, šta nosi koja stranka, u to nisam bio gospodine upućen. Ali trebalo bi da znate da je Srpska radikalna stranka formirana više od godinu dana kasnije u odnosu na ostale veće stranke u Srbiji, je li tako? Mi smo tek negde registrovani u martu 1991. Da li se sećate toga? Možda iz novina, jer novine sam pratio. Da. I mi nismo ni stigli pre 6. maja 1992. da osnujemo ogranak u Hrtkovcima. Tamo je postojala vladajuća partija, socijalistička partija, Srpski pokret obnove, možda još neka stranka, bio i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, je li tako, Bele Tonkovića, ali radikala nije bilo. Da li sam u pravu? Za ove znam, kad mi kažete, vjerojatno ste u pravu za to. Monsieur le témoin. Predsjedavajući sudija, gospodine svedoče. Upravo ste izjavili nešto što mene pobuđuje da vam postavim pitanje. Kažete da ste pratili štampu. Mi naravno nemamo uvid u tu štampu, ali pretpostavljam da ukoliko na hiljade Srba napuštaju Hrvatsku, svakako je ovim velikim kretanjima izbeglica pisano i u štampi. Novinari koji su svakako pisali o ovim velikim seobama sigurno su spomenuli i jednu simetričnu pojavu koja se odigravala, i tu mislim konkretno na odlazak Hrvata. I mislim da su novinari također pisali učešće različitih političkih stranaka. Štampa je iscrpno obavještavala, međutim veliki je priliv, dragi izbjeglica iz Hrvatske, bio toliki da je apsolutno bilo nemoguće stati u Hrtkovce, pa da su se svi dragovoljno odjednom iseli, nego su ti ljudi, što mi je žao, išli po drugim selima i gdje god su našli mogućnost, tu su probali dogovorom ili nažalost bilo i drugi načina da evo ili se smjeste zakonski u tu kuću, u te kuće, ili da evo bilo je slučajeva istjeraju i nasilno prisvoje. Ali je ogroman broj bio prijatelja koji su došli iz Hrvatske. Mene je začudilo kako su se toliki ljudi odlučili na jedan povijesni potez, otići u nepoznato. Trebalo imati vjere. U redu.